هەر بۆ قسەکردن لەسەر ئەم هێرشەی کە ئەمڕۆ کرا سەرسەنتەری کولتوری لە پاریس بەهۆیەوە 3 کەس کوژرا و هەروەها 4 کەسیش بریندار بوون. ئەمە لێکەوتەی ناوخۆی فەڕەنسا لەسەر ئاستی نێودوڵەتیشی لێکەوتەوە وای لێیان لە چەند شارێکی دیکە ڕەوەندی کوردی خۆپیشاندان بکەن. لەسەر ئەم پرسە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز ئاردەڵان عەبدوڵڵا جێگری فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکان لە فەڕەنسا دەکەم، بەڕێزیان لە پاریسەوە لەگەڵمانە. کاک ئەردەڵان سڵاوت لێبێت، چ قسەیەکت هەیە لەسەر ئەم هێرشەی کە ئەمڕۆ کراوە لە پاریس؟ بەڵێ دەست پێکێدا دەن باش ji bo ve û bînerên Kurdistan bîstkarê her wek dizanin diaspora bi taybetî li Ewropa Kurdê niştecên Ewropa îro xembarin taybetîtir welatê Fransê. Di êrişeke ku ji aliyê kesekî heta vê demê wekî nijadperest faşîst hatiye te naskirin, nêzîkî kolana Angenê li Parîsê deha li Santra ew dibêjin merkeza Parîsê deha ku piraniya Kurdan û netewêndin bi wir bi gel hev de jî kete ber êrişê. Di wê êrişê de ku hemberî araşgah ew em bêjin û nêzîkî merkeza navenda Ehmed Nemirê hunermendê Nemirên Bakurê Kurdistanê Ehmed Qeya kete. Di vê êrişê de heta niha 3 kes şehîd bûne û 4 kes jî birîndarin. Yekek ji wan birîndaran bi tundî birîna wê heye û ev ankêta ev lêkolîna heta niha berdewam e. Diyar nane ku ev kesî ku di vê êrişê ve êrişa wana giriye gelo xwe bi serê xwe ew êrişa encam daye yan grûp yan kesek yan hinek kesên din pişte belê Parîs îro hembar e û niştecihên em bêjin Kurdên Kurdistanî li Parîsê hemû toran li ser kolanan xwe pêşandin. Kak Erdelan دەگوترێ ینی ڕەوەندی کوردی لە ڕەوشێکی باشدا نییە لە فەڕەنسا، پێشتر حاڵەتی هاوشێوە هەبوو بە جۆری دیکە، ئەمە جارێکی دیکە دووبارە دەبێتەوە. ینی پرسیارەکە ئەوەیە ڕەوەندی کوردی ڕەوشی چۆنە لە فەڕەنسا؟ her wiha ku dizanin Kurdên niştecên welatên Ewropî bi giştî û taybetî bi Parîsê di gelek sentrên kulturiyê çandî de heta niha bi aştiyane di ser çand û kultura neteva xwe tê dikoşin. Bêguman ev êrişana pêştir ji welatên dagîrker bi her awayekî bi welatên ku Kurdistan dagîrkirine ev êrişana di pişt perdeyeke yan pirseke siyasî da çendîn car li ser welatên Ewropî bi taybetî li welatê Parîsê di 2013 da qewmiye. Li vê carê ev êrişa howane li ser ewek ragihandinên welatên Fransa raya giştî li ser wî tête ragihandin û kariseta îro bi wekî faşîst ya wekî em bêjin rasîzmê tête naskirin. Li ser vê mijarê heta niha lêkolîn berdewam e tu zaniyariyên zêdenî ne ew kesekî ji her wiha ku di rapora we de ji hate ew kesekî ev kara kiriye 69 salî ye û şofêrê em bêjin transporê de kar dikire li metroyê de şofêrî dikire û nixweşî hebiye heta niha du cara jî êriş kiriye. Carekî êriş kiribû li ser kampeke penahbera li Parîsê, carekî dû ji bo hoyekî duniyên em bêjin kesekî şerxaz e we diyar e we dilên heta yani boçûnî tۆ eger ray tۆ werbigrim tۆş heman ew rayet heye kە کەسێکی شەرخواز و ڕەگەزپەرست بووە یاخود هیچی دیکە هەیە لە پشتەوە دەمەوێت بۆچوونی تۆ لەسەر ئەم هێرشە بزانم. Belê heta vê gavê lêkolîn berdewam e. Her wek ku dizanin dewleta Fransa taybetîtir dostên dîrokî yê neteva me ne bar nakim di vê hêlê de qisûreke wan hebe. Lê her wiha ku dizanin neteva Kurd her tim dikevine ber êrişê wa heta niha di welatên Ewropî bi taybetî gelek terorên veşartî bûne gelek kes heta niha ketine di ver rewşên terorê de bêguman di vê ekta îro li ser ekta rasîzmê didine heta niha lêkolînê polîs wa ray dide.
ئەمانوێڵ ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنسا لە تویتێکدا هەرزوو ئەوەی نووسی کە ئەم بەداخەوە لە نێو دڵی فەڕەنسا هێرشکرا سەرکوردەکان ئەمە ئیدانە دەکەن، ینی گوتی ئەمە کارێکی قێزەونە. لەبارەی پەیامەکەی ماکرۆنەوە دەتەوێت چی بڵێ؟ زانی ماکرۆن هەروەها نەتەنیا ماکرۆن بەڵکە شەهردارە پاریسا دەها هەروەها پارلەمانتێر ئەو کەسایەتین سیاسی ئەوانەیە لە پشتگیریە دۆزانەتەوە کورد دەکەن زێدەتر سبێ دەخۆ پێشاندانی سبێدا ڕاگەهاندن دانەک و یê بەشداری خۆ پێشاندانەکە mezin bin di hemberî vê karseta namirovayan hovane ku aliyê wê şexsêk xanenişîn e ku hatiye kirin şermizar dikin û mehkûm dikin. Bêguman Macronî jî dilgiraniya xwe û xembariya xwe di vê rewşê de nîşan da û heta em dizanin di ragihandinê wan de û dem û dezgahên hikûmî de bi wirdî li ser vê karsetahan radiwestin û heta ku lêkolînên dem û dezgahên polîsa yên hikûmîneyê te ronkirin bi rastî ewek diyar e peywendiyên Kurdan ya netewa Kurd û taybetîtir welatê Ferase zêdetir ji wan tiştan e. کاکار دەڵان بەهۆی ئەم کردەوە بەهۆی ئەم هێرشەوە ڕەوەندی کوردی لەوێ دەستی بە خۆپێشاندان کرد و گرژیش دروست بوو لە نێوان هێزە ئەمنیەکان و خۆپێشاندەرانی کورد ڕەوەندی کوردی لەوێ. ئەم خۆپێشاندانانە ئەم گرژیانە بەردەوامی دەبێت و تا ئێستاش کۆمەڵێک شەقامەکانی پاریس ماتەڵن ڕێگاکان گیراون. پێت وایە کە ئەمە گرژی زیاتر تێدەکەوێت یان ڕۆژەکە ئارام دەبێتەوە؟ حتا ئەو زانیاریên vêdawiyê belê xwepêşandana îro bi rastî di welatên Fransê taybetî tir li bajarê Parîsê xelkên Kurdistanê Kurdistaniyên niştecên welatê Parîsê tore bûn hatine ser kolanan heta dikarim bêjim hinek girjî di navbera wan polîsa da çêbû û dem û dezgaha jî bi awayekî vekîlê ragihandin ku em tê digêjin ku netewa Kurd ewek heta niha çendîn car li welatê Ewropî teybetir li welatê Fransê jî dehî sala pêştir ketûye te ber êrişe te ekteke terorîstî em dilgiraniya xwe li ser wê rewşê tê digihîn û radigihînin. Bêguman dîsa jî bangwaziya wan me û hemû Kurdên niştiman perver ewek ku ev xwepêşandanên sibê yan di rojên bê de jî em bikarin bi aştiyane bi silhane û dem û dezgahê dadê rabêjin ku di ser vê karesetana mirovane zelaliyên zêdetir û ankêtê xwe lêkolînê xwe berfirehtir bikin û em bizamin ka ev kesa bi rastî di pişta grûpek heye nan gerêdanayê bi welatên dagîrger heye. باشە دوای ڕاگەندراوەکەی هەرێمی کوردستان کە گوتی دڵنیام فەڕەنسا دام و دەستگاکانی فەڕەنسا لەوەدا دادپەروەری دەکەن بەوەی کە حەق و مافی ئەم خانەوادەوە و کەسانەی کە بابڵێن ئەو کەسانێک کە قوربانیان لێ کەوتوتەوە وەردەگرنەوە فەڕەنسا. ئەمە وا دەکات گرژیەکانی خۆپێشاندەرانی ڕەوەندی کوردی هێور بێتەوە لە کاتێکدا داواشی لێکردن کە دان بە خۆیان دابگرن. بەێ بێگومان تاسیرە پەرچێن ئەوازاتی حکوومەتە هەریمە کوردستانی دناوە خەلکێن نشتەجێن وڵاتی ئوروپی و دیاسپۆرادا بە تایبەتی تاسیرێکە خۆ بەرچاو هەبێ بەێ بێگومان وڵاتên ئوروپیدا hûn dizanın bawayekî ku ev karsetane heta niha di ser netewên bendest bi taybetî Kurda pêk hatiye û îro jî ew karseta bi rastî li ser ewek em bêjin di santr ya merkeza ya navenda Ehmedqaya li kolana ku Kurtê de zêdetir niştecihên pêk hatiye wê yekî derdibire ku torebûna wan bi cî dizanin lê hewl û bangwaziya wan ew e ku bi aştiyane dan bi xwe bidin ku ev girzî di nava xwepêşandana polîsa da zêdetir kêne be û vê karesetahan di ser baweriya wan bi dem û dezgahên hikûmîyên Fransa baweriya xwe bicî bikin. ڕێز ئەردەلان عەبدوڵایی جێگری فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکان لە فەڕەنسا لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ تۆ مادومان کردی کاک ئەردەلان. gelekî spas herbijîn.